Arah apa kaki mak susah? Yo, cuma tertarik aku beri 2 juta bun. Pasti kau beri 1 juta. Leji ya gu. Arah apa berguna kaki mak hilang? Karena kaki ngabos orang lain adik ini malah lebih banyak itu berat. Asli gu. Mudik bisa bunga sebenarnya. Cuma karena sering ngabos kebungan orang lain, maka kebungan abang tibi hilang. Ingat iya. Mun kaki pakun ki sibuk bernikmat sekali orang lain, maki sampai kiamat. Kaki tak kira nemu bunga di dalam tu ya. Jaman macam itu. Tak karuan lah spider. Wah. Duh, injak pun sepeda ya. Pas tak ngerti ketangga bedaan. Apa sih pak tepaki ke suasana orang. Arah pejak rosak ketinggi watonong ku andi beserua. Kesabung ya kalau lolo. Marin pahat terak sekali sangisan. Duh, lah kalir muda terus. Jok munsak, wih. Aku temu candi seperti biji pasal leng ke berak ke timur. Itu pak, tak ada yang tahu. Sital ke jere. Iya cong, saya ngangku andi ya. Keng pada merko merbingko. Go. Apa tar? Mari kering kelupai kakek. Setelah orang peransa susah. Ya ki baroko dulu. Ada apa kigu? Mau diintak teman berjember. Pas susah melolo. Oh di jagalak ruwet gu. Kiba santai bro. Kiba santai cedek ke jadi. Setelah sepeda ya rosak. Setelah perawan tadi beseh. Kena tebak ke sepeda kurang ngecerongku. Odi lah keranda iya gu. Bede siang, bede malam. Bede keunggean, bede rontoronan. Iya tar bener. Tapi apa ya? Engkau pas tebak ke keunggean melolo. Tak kira gu. Jadi cuma perasaan kaki. Karena kaki kurang syukur ke Allah. Ngak hidup pun Allah. Inna ma'al usri yusra. Marin melarat dia. Pasti bede kegembang. Astagfirullahaladzim. Iya tar bener tar. Ngarang kok yang kurang syukur lah. Aslinya kan sehat. Bernyaman. Saya harus nyari syukur ke Allah. Iya gu.
Sekali-kali ro enggak kau tuh kak. Ima yugo. Ntar kong kelebon na. Sama tahu ibri bese. Teka ibri o tangan ko. Mayu. Mayu hau tewe. Yo. Lu sepeda kita batar. Aduh, pakun tahu di tar. Pula tayo kontak di kaki ko. Coba udi ko. Aduh, ngodi tar. Iya jadi ya ko. Saya kocain nama lo serius ro. Langsung. Sejuta, 2 juta, 3 juta, lebih 3 juta. Alhamdulillah, mantar tertitunya si Borokah bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kakek go. Kakek tar. Iya. Tujuh. Baga perawan panen bun. Pola proyek cari kafe. Proyek C tak jadi kakek gue. Rekan mon orang mandi proyek di kakek. Peser ya oleh jual kenteng gue. Kakek kan udah tahu jangkauan di gue dengan kenteng. Kok tak ngampu aki proyek mau kelebon gue. Iya bun. Biko sang gula ulen proyek bun. Walaran biasan mun kelebun dia. Neng tibi. Ya mun jigo. Lebih depai. Bun. Apa bu? Tolo keren bun. Dibagi laku ya tak ngkos. Tar boleh. Tak iya bun. Udah tak mau aku siapa. Gimana mau tak ngopes soalnya tak? Gimana pas sholat gak jadi ya bun. Sudah tahu setia. Perpanjang sepen nah. Naman beko orang tadi keraja. Ya mundin orang gue. Makin raja gue yang jual di kaki. Ya kok tibi di masal dia bun. Iya gue 1 juta gue. Kebeli beras bagi bini aja ya. Ya bagi bekas sabung melol. Alhamdulillah. Kelangkong bun. Materi mesin lancar kaki bun ya. Ya 2 juta. Alhamdulillah bun. Kelangkong bun. Manterin sejen sukses kaki bun. Apa kayak gue? Ya kibur jek bungan hari ya. Malah langsung selesai kaki. Iya bun. Cok beli 1 juta bi kakek. Kaki biko beri besar 1 juta bunga aja. Di bunga bun. Iya kaki bunga ada. Ting matar biko beri besar 2 juta. Pak kaki langsung selesai. Apa kaki mak selesai? Yo, cuma tartar bi aki beri 2 juta bun. Pasti kau beri 1 juta. Leji ya gue. Apa berguna kaki mak hilang? Karena kaki ngabos orang lain adiknya malah lebih banyak itu berat. Asli gue. Mudik bisa bunga sebenarnya. Cuma karena sering ngabos ke bunga orang lain, maka kebungan abang tibi hilang.
Kenga iya. Mun kakek papun ki sibuk bernikmat sekali orang lain. Maki sampai kiamat. Kakek tak kira nemu bunga di dalam tunjeri ya. Bener-bener rongko ocan kalebun marong. Mon habe sibuk ben kebungan orang lain. Pas bilang kok se bunga tibi. Foto mon tapak kasakwi. Pas mer ngomer mololo. Karena di sebede pici ek. Ting non habe sebede rosak mololo. Ya Allah. Mon soki ben miskin. Paneka ujian uji abtinda kalaban kesokian ya Allah abtinda kentro melia cile sakwi patah lo kawat magawat ya Allah. Duh ya le ngomber si talkar penempat sebagai VCX Ari pesen na kalebun narwo sa toro. Montero dia bunga. Nabi cek ngabes ke bunga na orang lain. Ari usaha totop tak mata ya. Mata ngetela ke sakwi. Mon kok lo kok ngetela ke sakwi. Tak kira beda bunga na tanggung diri ya. Go. Ada apa ya, Go? Enggak tak apa weh, yang mata panas. Injak go. Akhirnya pulang tak ingat biasa nah. Pola lagi norak lomba 17-an kaki go. Lomba pukul gendero. Apung tompung. Ya apa weh? Ku tak percaya engkau. Tidak kita usah ngurus tanggung dek. Duh, apa jigori ya? Pola yang salangin moban. Itu na go engkau dasa. Itu ini kasekat mangkat. Beri kena. Jigu capuk santapan rohani wi kelebun. Cile jigo. Itu pas kare gini ngaki. Cile deru kalian ben beto. Dereng cerita. Jigu ruwa beri bidik bese wi kelebun sejuta. Iya gue sejuta gue. Kebeli beras pakai bini aja ya. Ya pakai bekas sabung melol. Terus tar. Iji guru cek bungan na kana. Cili beli sejuta wi kelebun na. Alhamdulillah. Kelangkong bun. Materi masih jalan lancar kaki bun ya. Marin jadi ya pas engkau beli bese kana wi kelebun 2 juta. Pulang engkau beli 2 juta wi kelebun na pas jigu tak sabar. Pas susah jigu jadi ya. Ya 5 tartar 2 juta. Alhamdulillah bun. Kelangkong bun. Manteran sejen sukses kaki bun. Apa kayak gue? Jadi buru cek bungan hari ya. Malah langsung selesai gitu. Iya bun. Cok kau beli sejuta bi kakek.
kaki biko beri besi 1 juta bunga aja. Di bunga bun. Iya kaki bunga ada. Ting matar biko beri besi 2 juta. Pak kaki langsung selesai. Arah apa kaki mak selesai? Yo, cuma tartar bi aki beri 2 juta bun. Pasti kau beri 1 juta. Terus siapa gua bi kelebon tar? Pas bi kelebon ni jawab kena. Lejigo. Arah apa kebungan kaki mak hilang? Karena kaki ngabas orang lain, andi nikmat lebih banyak itu kaki. Asli nagu. Mau diri bisa bunga sebenarnya. Cuma karena sering ngabas kebungan orang lain, maka kebungan abang tibi hilang. Kenga iya. Mun kaki pakun hi sibu bernikmat sekali orang lain, maki sampai kiamat. Kita akan ketemu bunga di alam kiri. Mak dalam kelu pesan moral kelebon ji. Ari bisa jadi pelajaran. Ben bisa kala hikman lah. Meni karo untuk jigo, tapi untuk kok ben kakir ya. Berdiri nak kapi kena. Iya biasa weh. Neng tungingan celana kena ngode. Lurah. Ada apa jiku lu kena? Ada apa ni? Ketemuan ben kok hibur. Pas matan nih tompung. Tinggi siapa ngosok? Si kakek gila jiku juga. Benih ki. Ngara polan bi kelebon ni suruh cek ngabas kenikmat orang lain. Terus bi jigo tinggal temun ben orang ditutup mata. Iya bener je kena. Tak salah boleh jadi ya. Aduh palang jigo jadi ya. Apa hubungan dengan kau? Kaki kanan di VCX baru boleh. Ngara jigo takut sengetelan aja. Aduh, repot munda iya. Duhi ke bala kalian. Kok jigo lo sampai kilongko na. Ini nyaman ki munda iya. Maju tar. Tinang kau ben kakek bayi. Iya maju hi. Maju. Alhamdulillah. Mun terus nih moragari insyaallah genteng lancar. Man terlarang nggak beko. Mun beko larang insyaallah genteng tenang. Insyaallah lancar nih mor sedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki di. Ya tahu nak. Agak remo lagi genteng di. Nampak mandi ocean. Icing nih mau agak remo mandi belum. Beda apa lagi badan nadi? Ya biasa bun dengan lakun. Perlu genteng bun. Dan serok kaki sandi. Perlu genteng apa di? Genteng gelombang apa genteng mantili? Genteng mantili bun. Senam lek koran. Bedoreng men, tapas merek bun. Yang genteng kerampenang, sama merek hasil murni. Jadi serok kaki sandi.
Hasil murni. Mun hasil murni jadi tang di lakar. Yang biko ke boleh gak ada ya. Mun tang genteng dilarang. Ya bulan kora juga kualitas di. Kok tak terus boleh kan sekali ya. Iya bun, tak jadi masalah Mang Jio. Cek biasa aja tak cong-cong. Sebenteng genteng ngegenteng. Ya mun kaki hiraku coba tibi genteng. Pas terak bi kaki. Mun beliau campur ya aking kok. Lima hari coba bun. Coba Mayu. Ya coba di. Oro. Oro. Coba ungkul kaki. Coba bun. Mak teguangku bun. Dari mana dia cocok nih? Ya mau ngaji teku na bun. Aku kok langsung melilai bun. Iya tak apa di. Ya kayak mancir dulu kaki. Kurang mungkin hasil murni rakep. Itu kok tak ambil, itu kok bersih ada. Ayah sejuta bun. Karen laku ya tinggal buat. Iya tak apa. Buat lo paleman lem to lu nggak lo. Sejuta pesan ya? Iya bun. Tidak mau teman laku ya. Kau lagi dia lo. Alhamdulillah. Laris, laris, laris. Assalamualaikum. Bun. Assalamualaikum. Bun. Kaki wi. Waalaikumsalam. Tojui, tojui. Ya kopi wi. Udah apa wi? Jigo bun. Ada apa wi? Jigo bun. Jigo tetar. Ibun jigo bun. Yuk mun jigo juga. Mama portap pora. Ah masalah buat sekarang orang jigo mu lolo. Beni masalah bun. Kaki ngucap apa ke jigo bun? Dia mau apa wi? Ya mata terus tahu, tak ada. Dia biku kalau kuni bun jigo je. Njak bulan jigo setiap pun tumpeng roman na bun. Mangatan roy toto ben sarong bun. Masa wi? Iya bun. Engkau setakut atau kok jigure sampai gila bun. Bun pas gila siapa sih mega bun? Siapa apa gak gajah duduk? Ternyata jigo jadi tak itu gue. Tabu karo agak tandon. Bingko jigo jadi seroja ngabesin kan mata orang. Male odi luhuna. Soal jigo rupah di andin orang melulu karo sepatu. Singke kurang syukur kalau. Iji ngarah bun. Pas matan nih tutup. Ngarah tuh kok ngetele orang lain. Apa kasih talka? Ya mun jigo. Pah bentana orang yang talamata. Nah pun ku tak nekuk tingkana orang melulu jigo. Ingat benti biandi tingkah pas tak itu. Iya bun. Tentarin neser. Kok dulu tapi ngisor. Jadi nawi marim biko yang tarne ya. Ini tar ko antar barentar. Apa kroji gue jadi kene mun kerja. Iji nung kok mau lihat bun. Oh iya iya. Aduh, awak ledi nombak biji eki ya. Ada usaha tutup tang mater. Usaha aja gak buka. Apa aja tinggi buka banget tele orang bunga kapi. Pas deg-degan tang mater ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kena? Engkok go. Kaki bun. Iya go. Lu lah. Ada apa tan mai totop go? Ari yang kok norok sarana kaki bun. Hingga montro di bunga. Solo cek ngabes kan embat orang lain. Mangkana tak materi totop kok bun. Kok ngetela. Gimana ida iya cara go? Di rumah bun. Apa salah mau lengkok? Mari pakai yang kelopai kaki pakai lebun. Gimana bah totop dah iya mata go? Maksud engkok ruah. Mentro bunga atau sanga bes kabungan dari yang lain. Artena nyokor nikmat separeng aki sarang Allah. Tidak tak usah ding beding aki udin kaki ben udin yang lain. Mun kaki pak kun ading beding aki udin kaki ben udin yang lain. Maka bakal timbul rasa iri ben tengki ben berak kan yang mata orang.